Selamat datang di channel Jakir Official. Nah teman-teman, kali ini Jakir ingin mencari mainan ondel-ondel, mobil tayo, dan lain-lain guys. Wah, ini kita temukan ondel-ondel nih guys. Ada dua nih guys. Wah, lucu banget ya ondel-ondelnya. Wah, ada ondel-ondel merah dan ondel-ondel putih nih guys. Wow, lucu banget ya guys. Wah, kita cari lagi nih ya, mainan apa yang akan kita temukan selanjutnya. Oke. Wah, nah kita menemukan ada ondel-ondel nih guys. Ondel-ondel wanita sepertinya nih guys. Lucu banget kan, cantik banget tuh guys. Wah, ternyata dia lagi rebahan nih guys di pohon pisang nih guys. Wah, kita cari lagi ya. Apalagi mainan yang akan kita temukan di sini nih guys. Wah, Jakir lucu banget ya guys. Imut banget tuh Jakirnya guys. Wah, di mana ya mainannya? Wow, aku menemukan ondel-ondel nih guys. Ondel-ondel lagi nyender di rumput nih guys. Pakai baju batik tuh, mukanya warna merah nih guys. Wah, lucu banget ya guys. Wah, tuh ya kan guys. Tuh lihat ya guys. Wah, Dede Jakir menemukan mainan ondel-ondel. Wah, kita temukan kembali nih guys mainan ondel-ondelnya nih guys. Sepertinya mainan ondel-ondelnya wanita nih guys. Wah, lucu banget nih guys ya. Wah, menemukan lagi nih guys. Menemukan mainan ondel-ondel nih guys. Wah, lucu banget dia nyangkut di atas pohon nih guys. Wah, Jakir sangat lucu nih guys. Wah, mana lagi ya mainan akan yang kita temukan selanjutnya. Oke, mari kita cari lagi mainannya. Wow, kita sekarang ada di pohon pisang nih guys. Wah, ada ondel-ondel di atas pohon pisang nih guys. Wah, lucu banget ya. Ngapain ya ondel-ondel ada di atas pohon pisang nih guys ya. Langsung aja kita ambil. Wah, ada ondel-ondel lagi nih guys. Ondel-ondel nyangkut di atas pohon pisang nih guys. Wow, amazing, lucu banget tuh kan guys. Wah, ada lagi nggak ya ondel-ondelnya ya guys ya? Wah, mainan apaan lagi nih yang kita temukan di sini nih guys? Wow, kira-kira Dede Jakir kemana nih ya? Wah, nih Jakir mulai mencari mainan lagi. Wow, Jakir menemukan mainan ondel-ondel nih guys. Ada dua ondel-ondel yang Jakir temukan nih guys. Wah, ondel-ondel Betawi pakai batik nih guys. Lucu banget tuh ya guys. Ada ondel-ondel Betawi warna merah dan ondel-ondel mukanya warna putih nih guys. Wow, lucu banget ya guys. Tuh dia, ini dia ondel-ondel Betawinya nih guys. Wow, lucu sekali ya, seru ya guys berburu mainan ondel-ondel bersama Jakir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wow, kita apalagi nih yang akan kita temukan di sini nih guys. Wah, coba lihat. Wow, kita menemukan ada ondel-ondel di depan rumah nih guys. Ada dua ondel-ondel cantik nih guys. Wah, ada yang cowok, ada yang cewek nih guys. Wow, amazing. Oke, kita cari lagi nih guys. Mainan apa lagi yang akan kita temukan selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe dan like ya channelnya Jakir Official. Nah, kita temukan lagi nih guys. Wow, ada ondel-ondel nyangkut di atas pohon nih guys. Ondel-ondel Betawi. Wah, jatuh ondel-ondelnya guys. Lucu banget kan guys. Ondel-ondel terjatuh. Wah, jatuh lagi nih guys. Wah, Dede Jakir masih ketawa nih. Wow, jatuh lagi nih guys. Lucu banget tuh kan guys. Wah, jatuhnya berulang-ulang nih guys. Wow, lucu banget. Nah, ini dia ondel-ondel wanita nih guys. Tuh, ondel-ondel cantik. Nah, ini dia guys. Masih dengan ondel-ondel Betawi nih, warna merah dan warna putih nih guys mukanya guys. Wow, jatuh lagi guys. Ondel-ondel cantiknya jatuh nih guys, ketiup angin mungkin ya guys. Wow, lucu banget ya guys. Wow, berkali-kali guys. Wow, lucu banget guys ya. Wah, bener-bener lucu nih ya. Ondel-ondelnya bisa ketiup angin dan terus jatuh guys. Oke guys, jangan lupa kakak ingetin terus buat pantengin terus channelnya Jakir Official guys. Kakak bakalan ngasih tontonan yang menarik buat teman-teman ya guys ya. Oke guys, mari kita lanjutkan pencarian mainan berikutnya guys. Tayo apa itu? Kalau yang merah? Gani. Ayo nyari lagi yuk.